ole thlir tu te in zawa in atharin chibai kan buk le cheu ani tun truma hiam Canadian American actress le model nalh zet mai Pamela Anderson chanchin toy feldevin kanan ngai thaleanga chumi pa chona hlim thlaten khatte kanan thlir ho le don ani chanchin ziak tu hi kan una pa te dika chong thu ani a ani chunga hin lom thu atharin kan soile ani ti chuan thlir tu ten abul tanga to plenga minan ngai thlak sak tu le minan thlir sak turin kan ngen thar vele cheu a ti chuan channel a subscribe lo te min han subscribe sak ram turin kan han ngen bok cheu ani ti chuan voin thleng minan thlir sak tu te zong chunga atharin lom thu kan soi ani Pamela Anderson minglam hi chuan mitthla a Baywatch alo lang ngala tin sex symbol tia minglem an vua sak hi a mel nen po a in me khop mai anute ti nalnan silicon a phum ti soi a omte kha alarna pakhat ani bok anupa a sex video an siam te kha milar veve ani boka an lar le zual sawani Pamela hi British Columbia Canada chulchuak ani a apa Barry W Anderson hi thuk furnace siam eizong ani a anu ero waitress ani thungani apupa great grandfather chu juho hi tiainen ni in Finnish ani a kumsang kazakwa pariata Finland atangin Canada a anpemani Canada a anpem don hian a surname Anderson ti na thlaka Pamela pu Herman Anderson hi thuzia le poem lam tui ani baka manlai mi tanun phung chuina lam tui chil mi ani a Pamela hi Canada kumzatlin na andan pui an siam Constitution Act sangkhazaria somruk pasari atanga chiara kumza na chia sangkhazakwa somruk pasari July ni khata piang ani awangin centennial baby kumzanau te apuan ani ano panlai atangin zai angai na hle a Scott Soloisa 8th grade ani middle school just bena saxophone atum kiu wang thin Highland Higher Secondary School Comox British Columbia a student ani lai hian volleyball team atel thina sangkazakwa somriat panga a graduate ani kumruka tanga kumsom ani thlengin moilo taka chai boy atok fawa atlei rol lai kumsom palimi ani lai hian abialpa kumsom ni pangami in apong solbok ani apa hi ram nuaya sapel thina ni a apa chuan asaka aron honfo awangin ama Pamela hi sai ngai lo vegetarian a achuak ta hlo zok ani ti chuan thlai na lir a ita a sangni somni pali khan thlai na ei siam dan cookbook I love you recipes from the heart ti tepo atlang zar venga tani flavor network ati chua plant based cooking show Pamela's cooking with love a po a host zai ha thin le a charitable rang animal right le peta thlop tu te zingami ani bok ani kum sangkhazakwa somriat pariata Vancouver akala fitness zirtir tu na athoka sangkhazakwa somriat atangin modeling lam a boipuya chuti film lama aluta ani ataksa anal hle a ruakin thla ala fo thin ani Playboy magazine covera langturin sangni pali po khan a in phel ruak hial ani film star sexy na chu pasal po anei nual maya pasal pali lek anaya ala then vek zuini ama saberatan sangkhazakwa somkwa panga a rock band Motley Crue drummer pathloi nupui pahnih lai then to Tommy Lee nen anin neya fa pahnih nein sangkhazakwa somkwa pariat kuma anin then ani anu deuloka Kid Rock musician le singer ni bok nen anin nei le a ani nen hian reivak lo nuwa in then le in hun engemaw chen chu American poker player Rick Salomon nem anin nei le a ni nen hian sangni som panga khan anin thena sangni somni khan a bodyguard Den Highhurst nen anin nei le a ti chuan ani nen po hian sangni somni pani khan anin then vele ani ti chuan sangni som pasari atang sangni som pakwa kham football khel thin ama aya no pang fe mai rami anen anin kop deuh chat bok ani sangkazakwa somriat pakwa a US khwale tuini na nei tumin California apana US
naturalized citizen kum sang ni palia khan ani tabok ani film star hosa ani boka sang ni pakhat khan Malibu California a beach tuipui kam nuam tak chu noi enge moza tatamin alaya hemi ma hian Marcel France in ro pui taka acheng bok ani covid tripui len lai khan ano pan loya achen na in Canada a akala a uivul nen Vancouver an cheng ani kumsang ka zako samriat pakwa atangin lemchan khovel alu chiltrana alang upa ve hle to na in tun thei sang ni somni paruk thlengin film te naw neunewa alalang reng bok ani ti chuan film le thil dang danga choi moina chi hrang hrang awat hrang hrang lo dong ve to a chungta chu han soivek sen te poni om love ti chuan film tam tak achang to a mel le apian hian azira ataksa hi nal em wang hian tin a film chana apat lak hrim hrim te hi a hne so thei em wang hian alara tin a film chana piang hi a mu nom em vek zel ti te po in soita ila kan sei sualin kan sei war viau om love ti chuan a film chan ho zinga mi hi tlem alar zual deuh le keimana ka en to a mu nom ka ti zual deuh tlem te chau kan han thur chuak le lokanga khovelin film lama film star ni a hriat na te ani boka chuwangin tlem azong chau kan han tar lang lokonge pakhatna chuan Baywatch the movie he action film hi a mu nom khop maya sangkha ko sumko panga khan ti chuaka tin Baywatch hi drama season som pakhat vel thleng kha ongin ka hria a heta hian alar angreng khop maya Pamela hi ti chuan he Baywatch the movie film a hian David Hasselhoff tenen ain lana he film hi film mu nom tak en nuam tak ani dot le chan sangkha ko somko pathuma ti chua Snapdragon film thriller film hi en man hla tak mai ani boka heta hian Steven Bauer nen an changa a mu nom khop mai he film po hi tisan adot le chuan sangkha ko somko paru kami Barbed Wire film he action film hi mu nom khop bok mai a hun lai pon alar hle en tu anga a hun laia thalai le nu le pa tam takina an en lui lui kha ani ve tlani mu nom khop ani he film po hi sangkha ko somko paruka ti chua Naked Souls he thriller film hi a mu nom fiu bok maya David Warner te Justina Wells Evan tenen mu nom dewin he film a hian an chang hawa hei hi a hun lai na lar khop bok maya en tu po nga ni he film po hiam ti chuan sang ni pathum khan Scary Movie 3 he film hi comedy lam mani ve thunga he film hi hun lai na lara a mu nom atin a hlim om boka en tu po nga a tin thlir tu tin vo in thleng hian en tu hila nei nual tlat ni he film hiam mu nom khop ani ti chuan sang ni som paruk khan han kai deuh dorila The People Garden thriller film en man hla tak mai mu nom tak ni bok si hi an ti chuak le boka ti chuan han kai le deuh dorila sang ni som ni panga a The Naked Gun film comedy film mu nom zet mai Liam Neeson te Cody Rhodes tenen an chang le a hei hian en tu le thlir tu nga a alar ve zek bok he film hi ti chuan heta han let le deila sang ni pahni khan Scooby-Doo film comedy and adventure film mu nom deuh mai hlim om box si thlir tu te ta na nui na tam khatiang ang chi kha en man hla tak mai hi an ti chuak he film po hi alar ang reng khop ani khatiang kha ni kha pariat lai kha karan ka han la chuaka khang lo po kha soi tur tam tak om ome tin kan en vek seng big lo film chan zong zong te kha kan en chin kha ni mai a chuwangin adang mu nom zok te po mi dangin lo hre treu mai thei boka khatiang kha ni kha lo po kha soi tur tam tak oma ti khan ngan du tok phot don ani ti chuan tun nu ai sang ni som ni paruk internet laman han lu tila a mail hi a upato na hian alanal ang reng khop maya tin tir lam kan soita ang deuh kham film te naw neu newa te lan na te pu ala nei ani chutiang chuam hun local le zel tura adamani chuan a chol san len mai bi lo tura te po han ngai la a tha ome ole khati chin zong kha kan han soi thei chu ni le mai te se clear to te zawai chunga lom thu kan soi ani